loina. E fesoso ani tele I le tautau fiofi o le pipisi o le whaamai. Ato ai mani o onga tūngā e o no alia I mai. Ua mai au na whailoa I le kapeneta I le awa uli nei, ma au mai ai le tuwalalo a le komiti o whaalawelawe whaafua sei, mo isi la asanga mo le tātou puipuinga. O le anganga o lo ofola manino mai I nei tuwalalo, ina ia mawhai o na tau fiofi le pipisi o le whaamai. Whaawau o na ngā lulue a tātou au whai ngā luenga mua au. E whaatino ngā luenga whaasoifua maloloina. E tali atu I le tūlanga ua I nei. Ai maise le tuli loa wa tātou tui, mō whana witi, mō sawai. E whape foi I le tuli loa ina o tui mō le vaenga mātutua, ma le au talabou. O whamoe umanei, e sauwhanga ai lo tātou puipuinga mai le onga o Afianga o le nei whamai. E pei o le tingaina ma le whata o tolia I le whale mai. Pe o ai lava ina mau le soifua. O ia vala uma, sa ilo tutoa e le kapeneta, ma whai unga fono ina ai le whaawawina o na iai le tunuu I le raasanga tolu, lanu mumu, mo le isi se fulu whaaso. E afua atu I le vailuanga o le pōna nei. Se I o atu I le vailuanga o le pō le aso lua, 5 o Aperila, lua afe, lua sifulu lua. A o iai le tunuu I le whaaupopoina, o le piliota I lalo o le laasanga tolu. O le atatala au nanga mo mia, e pei ona iai I le teimi nei, I le lua aso o le vai aso. E afu atu I le aso lulu, lua sifulu tolu mati, ona o le whetuna inga ua awina atu I le nei whaasalalaunga. O le aso toa nai lua sifulu ono mati, aso lua sifulu iwa mati, aso toa nai, aso lua o Aperila, ma le aso lua, 5 o Aperila. O taimi whatulanga ina e te talai au nanga mo mia, e mai le valu I le tae au, e o atu I le lua I le au oli. O isi aso, o le lua vai aso ua whaupopo nei, e le te talai nai nei au nanga. O le a mataitu wina I le komiti e ta imua ai le mta ngā luenga o le soifua maloloina. Le whaatino ina o au nanga uma whaasoifua maloloina, e pei o le whaatino ina o siaki mō le koviti. Mataitu wina matali atu I tūlanga onga, e tūlai mai inisi ua afia I le whamai. Whaasavalia o tūwinga mō whanawiti I savai, ma le whaatino ina o tui mō le au mātutua matukulanga talavou, ato ai matui lona tolu mō le atunu. O le au ili ninga o le whaatinoina ma le whaangasolongo o nei vaenga uma, o le a whailo atu e whaamatalanga mai le tātou malo. Le tunu pele o le tālo sanga a le tātou malo. Ia tātou whaitaulanga pea mō le tau mawhainga o le nei ngā luenga. O le maua Samoa, e ui ina tātou luutia I puava, ai mapu lava I whangalele. E ui ina awaoa le tātou fōlaunga, I tōtu ngā o le soifuanga nei. Ai manino lava fo ngā lofa o le tātou atua I aso uma. O le tualalo, ia tautuana, le tātou wanga pe tausiai. E lautua I le alofa I te tonu o ainga, nuu ma Afioga ma ekalesia. Ia tātou maele ngā pea I le tatalo, o tātou soa whaatasi, I le nei ngā luenga e ala I le taitainga ale anganga o le atua. E mawhai ai o na tātou o ono sa ia,
Whaingatā e o mai I tu aso whaapenei. Ia manuia le tāpua inga le atunuu. Soifua. Good afternoon, Samoa. Our latest COVID-19 update recorded 66 new community cases yesterday, taking the number of active community cases to 247 since the first case was detected on Thursday, 17th of March. There are 5 community cases in Savaii, and the rest are in Upolu, including 15 active imported cases, following the arrival of the flight from New Zealand on the 6th of March. The surge in community cases was expected and will continue to increase due to the transmissibility of this virus. However, it is clinically proven that promoting the practices of simple protective behaviors that can reduce risk to ourselves, our friends, and families, such as staying home to reduce contact and adhering to preventative health measures, will help reduce new infections and will subsequently contain community transmission. These are crucial components of our national response to COVID-19 as of current, which will support our Ministry of Health to undertake all necessary health measures to contain the spread of the virus and respond to cases requiring hospital care. Enhanced surveillance, as well as maintaining high vaccination rates, necessitate the rollout of the pediatric Pfizer for children 5 to 11 years old, expected to commence this week in Savaii, and the continuation of the vaccination rollout for everyone, including booster doses, once the bulk supplies arrive over the next week. Regular releases relating to these activities will be conveyed through government communication channels. The public will be advised of the programs for the vaccination rollout and the steps to be followed once you return a positive rapid antigen test, particularly during the lockdown period. Our message from the outset of the COVID-19 national response has been in all countries is clear. Vaccines are highly effective in protecting against severe disease and death. Unfortunately, the tests conducted this week showed that some have not even started their vaccination or have not completed their 2 doses. This is a concern for all of us. In this connection, Cabinet considered recommendations from the Disaster Advisory Committee and thereby approved the continuation of Level 3 for another 14 days, commencing from midnight tonight, Tuesday, 22nd of March, to Tuesday, midnight of April 5th. There will be the opportunity to review the time frame at the end of the first week of the lockdown. Essential services will open from 8 a.m. to 2 p.m. on Wednesday, 23rd of March, given this late notice, Saturday, 26th of March, Tuesday, 29th of March, Saturday, 22nd of April, and Tuesday, 5th of April. All other services will close throughout the 2 weeks. The Ministry of Health will continue to lead testing for COVID-19 at testing sites, monitor current and emerging cases, and roll out vaccinations for children, youths, and adults. Every phase of our journey will present new difficulties, but we need to remain resilient,
and unified, and accept that each one of us contributes to maintaining our well-being and the health of our nation.